Asante sana wai wangu ni deni. Ngaitega sema ya YouTube am live sema ya YouTube naomba ngaitega tunya kwa tosanga senchira bene kimu mwanchu muri nabayigo mwanchu mategara de. Go ikasema ya YouTube ntikirango ujumbe yao ronte be present. So asengena itoro kwa ndali tukulira ndo chenga chinsa niko chigo tumnyoki kegima. Wai wangu ni deni jina mayo rina ontire. Kazi sema ya YouTube ntabi present maana mnatoa ikira roto nyaka watoko sanga senchira bene kigima. On the live sema ya YouTube na on the live sema ya YouTube. You know how we do it, no matter kwa butambe. Wakamzima wataruku ya bodi wa Jeremiah Renown today. Ukishafika pale niambie present. Niambie present ukishafika pale niambie present. Amnazi sema ya YouTube mwancho murigelde nabayigo umwancho motegale baba gusigilo radio. Yona YouTube watu wanakwetera AJR FM kwa sababu gusigilo radio, AJR News. Senchiri ngabune yugo mwancho murigende nabayigo mwancho motegale baba gusigilo radio. Naote vinga toenda sisema ya YouTube link na bana bekere gabo sisema ya live link na bana bekere gabo wati link yeyo link yeyo aupenta ndio toenda sisema ya YouTube kwa YouTube ntabi present asante sana ukishafika pale niambie tu present manga waikira sisema ya YouTube uwai wangu ni deni nifanyie Mungu kazi yaponi nale usingiziwa akuruna atandile sauti no ikira rasa sema ya YouTube karibu sana my brother Inyoranga ambaye ndasema ya YouTube bali live nsema ya Facebook I'm waiting nsema ya YouTube Alice asante sana shafika pale Asante sana shafika pale. Asenchiri ngamune yugo mwancho muligenda bayigo mwancho mutegele mwanita nsema ya YouTube timbatika isiko mwanita nsema ya YouTube. Kindly inyura ko like na subscribe kwa nyore mero bulita zinchira ya masemo. Nanga ko enda nsema ya YouTube nyoro kwetera AJR News. Chenga igaba ikira rondo chenga tanetso na oro delegare nsema ya YouTube karibu sana na asante sana. Kaini linko basa tumera nsema ya YouTube kwa YouTube na watu anyaka watoko lika ujumbe na watu anyaka watoko kwa nasi tere masemo. Yori mondi gereti kwetera nsema ya Facebook kaini let's switch to YouTube. Kaini so wacha kwa ino. Weka YouTube ngendo koranga linga ligo ntikera SMS ya ro tena present manga waikira ro ntikera ujumbe ya ro tena present wai wangu ni deni Jeremiah Renown tire Batero kuyabolyo batero wansu kaini mba nsema ya YouTube kwetunyaka watoko sanga asenchira ya bene kigima Nyoka nsema ya YouTube linkira bana bekirega Veronica Baga linkira bana bekirega kaini to mena nsema ya YouTube ntabi the mondi gre present kwa YouTube ntabi present Kifika upande wa YouTube niambie present kuna link nimewekea hapo live Facebook upande wa YouTube just click that link wate link ya yuko ira nsema ya YouTube nganira igatoto kwa ndase nsema ya story yangu kwa nsema ya YouTube ntai present nyaka bato sanga sentira bene kimankana na sembeo kana nsema ya YouTube kana nsema ya YouTube wangu
Senchirenga bune yo mwancho murigenda boygo mwancho mutagenda bangita sensemo ya YouTube ne kora sensemo ya YouTube ntai present cyangwa bato usanga senchira bene kima mbaraga bayikire. I feel like anda baliko gara isa senchira yo bwango kigima asenchira yo bwango kigima akorukubna sheira kimta tana from Kongen Jogorode Nelson Nakorode akorukubna Irene kirbata na nice song. Happy Tuesday to all members. Irene asante sana sana watakana team hamam asante sana ambara bayikira sensemo ya YouTube kaindi ko ikan sensemo ya YouTube ntai present adana log the Sunday sana Irene nothing really gira na bekira kama sema ya live Facebook kaini leo tumjoka sema ya YouTube kutia kwa toko sanga sinchira bene kima katika mpango mzima wa story yangu mwanara ya tetra kwanda kidogo muswati nara musacha nara yiga baida ukorera kumbe nabo koliga sinabo nabo Eric Monica danga nabo gosoma lakini yega sieko bore ebintu ko kabire bya change ebintu ko kabire byanga ikabona musacha nara yiga ukorera tanga nyasao mukonyere konyora gasi nyasao mukonyere onyorere gasi rekibone gasi ni gwa condition atama dinga na chinyare ni mura mwana pesa mota ina kyao kora anyore kibago matembu yakobwa teke bago gotinyerie bigari asenchirenga bune yugo mwancho murigenda boygo mwancho motegari baba gusi Global Radio manyete egasi naboko soma yes naboko soma naboko soma lakini bono igasi kiyange naboko soma lakini igasi kiyange lakini ngana ingo tatu Rwanda iga ekisini sana kirebosyo imea AJRFM ekeumbo kyomo ugusi unobatera wa Jeremiah Orina Untiri asitire kune korona sembel tunakuwa tosanga
ano igoro yechinsa igoro yechinsa chinsa isano na irengechi chinsa igoro yechinsa isanemo chabono mubaso echine chinsa cha Afrika ya mocha senchirenga mune yugo mwancho muri na boygo mwancho mutagalike we kindly ni wakira sema ya YouTube like na subscribe ase YouTube channel yaito ya Bagusi Global Radio. Korombra ga bakira sema ya YouTube na ningependa tuweze kuongea kwa ndenganira kidogo nganira ganate tura kwanira kidogo turajirigiri kidogo aso boime nganira gango sabatwal ko larigiri kidogo aso boime kidogo musabati naraga iga gosomo sacha naraga gotebanga tabugati muchando onyolire gasi oberega korigie gasi for the last 4 years korigie gasi ase Miaka na tali gosori. By the way abantu maro basometa kini babu atigasi abantu maro basometa kini gasi ya bolire musabati oni gatebanga origire gasi for the last 4 years Miaka na yaire tumatinga omanye tembu ya ngo tiraso butagana batebinga mbuya totemenchirende tuerigerie tonyora kagasi gasini asoko serelio butaka. This lady osomo sobati oni gaontebinga musachoyo igaontebinga origire gasi for the last 4 years tanya konyora gasi wango iga akakerwesimi asa apply te gasi atebunga egasi atokire last week atebunga egasi atokire abwento kuira ebinto byaya bya masakaraye anda nyore gasi ande negasi ngia egasi wakana buya. Actually he told me bako mushahara ate konyora 100,000 per month negasi ngia negasi ensera you were here yesterday ke tolo kwana nera iga sebeo akora niga gete chinga kitwali bugate another story ande bone akaimukia masakaraye last week akagenda ase obisi kanyora obisi musubati na rororo ande she's the boss no ere obisi no musubati akamotebinga igasi nero ro kamakora interview akaheta amadevono egasi ye nero ro mushahara ore igana iga obisi yaone ine iga binte biraiga lakini bone ge tokora nkelinga lazima turakora obwanchani lazima abo mwanchi oye lazima bakora obwanchanere amayako mo egasi iria. It's very disgusting atebanga oikara ira nankara arengereria ono musae okorigie gasi origire gasi for the last 4 good years korigie gasi ase Miaka ene isn't a joke korigie gasi ase Miaka ene okorigie gasi tali gosori akarangerirwa last week atabunga gasi atokire kagenda akorigo interview akatabunga gasi nara orro agaheta interview ono musubati yole boss yaya akatayo musa oyonga oikabara akoro bwanchani amayako mo egasi eyo. This brother of mine nduwe yane akachanga katenga atigana ina ndarengereria subadira kumutenga ayegenda kenne egasi waitire kerege ndombia lakini goika tora koro bwanchani goikara abo mwanchi oye amanye kunyara koba gakomo yegasi eria. It's a good paying job 100,000 necho echi nyinga segasi mbia sana lakini bone ke ntonkero recondition ya mama tabetinga waitire yes lakini bono goikora abo mwanchi one tora koro bwanchani no musubati boss yaye maiko kwa igasi na se company iwi to ayu musawo yakere nanka atebanga yaya tikana na ndarengereri wono hari kagali bado aenda takolengereri actually ande tinga na mwaka tesimo on Sunday akambulinga kwa rengereri muro ya tanga tora mwaenga na kioro muro chakora na kimoro chakora amanganaye na kimoro chakora mona amanganaye moro Kenya ito na kiere moro chimne binto biomete Kenya ito ngwane ngai igoro by the way iganga kete simikine mbe iganga mutabinga no yato kwa ndelit kulia ankyo Rieras for 4 years Miaka Kenya ko riegasi tanya kanyora gasi karangerwe gasi last week enda ko interview akaeta lakini bona gasi yo akaegwa under one condition atabunge gasi yo oikaba ko robwanchana mone boss yao yoro musubati ama ko mo gasi yo. It's a well paying job. Gasi yoko nyora siringa 100,000 per month negasi ngia. Ende negasi yaro bisi ya garia. Lakini bone condition eringa goika arabo mwanchi barakoro bwanchani amone boss yaye. Wana ko boli naki gokora. Nakimoko mu advice. Nakimoko mu advice ushauri kimora moe. Very simple.
birengere byao 0753241889 notice ano ibere isano isatu ibiri nyemo isano isatu kianda Zero 0753241889 Una sensema ya Airtel 0753241889 Ukunga kile simu ya sensema ya WhatsApp 0716059823 Ukunga kile simu asereni ya Safaricom ndo chengane igo iraiga 0708585375 Iwi tuwayu onyenaye kwa rengine kwa rekora Stefanie Kimaene and more advising. Number is 0753241889 0708585375 0716059823 asensema ya WhatsApp Sanganga mwananchi karunge birengererio asenchira bene kima mwancho mulye nabayigo mwancho motekali baba gusi global ndio kwa na mwananchi asenchira ye masemo elinkira bana bekire gabo kindly share the streamer elinkira bana bekire gabo nyoto kwa na mwananchi asenchira ye masemo elinkira bana bekire gabo naboko kwa na mwananchi asenchira yeyemo aseyemo mwana uratema bona mangana alinda erare mwana uratema mangana alinda erare no musubati okolige gasi ani ono musacho okolige gasi oligire gasi for the last 4 years oligire gasi for the last 4 good years onyoldre gasi like some 1 week ago gasi yanyoldre ne bwate condition ngo ikarara mone boss yaye oyoro musubati amanye komo egasi yo amaye komo yegasi timatinga na ki ivit naye kwarenge na kikwarenge gokora nchira kikwarenge go operate nchira kwarenge gokora mangananga bunayo manyete ngoikere ase wasinyunga na kyo kore bintu ngoikere ase wasinyunga na kyo kore bintu byao byarasi nya kidogo usawo yate ngo ikirensinyo ate ngo ikirensinyo tamanye tina kyao kora tamanye tinchira kyao kora ebinto elio ebinto maego sumaila elinkirega bana bekirega buli bakwa na mwananchi life na mukwa na mwananchi sinchira ye maseyemo eraini ya Safaricom nego ile 0708585375 Eraini ya Airtel nego ile 0753241889 Sanganga mwananchi karunge birengeli bya onte bigona ivu naye kware ngene kware gukora ibintu akorokubna Chega akorokubna Helen Odan atangana wale miomoro bila asante sana. Chega iga present ya mashabiki na mange sana Irina Kolode asante sana. Akorokubna nice song atane sona Kolode asante sana komo. Akorokubna oyongoyo. Irina atango bwanchani no. Link nerega buna beka na bekire link ya buna bokwana muranja sinchira ye masemo by the way mbaro bachiro batari we story ye oyino musacho berega koliye gasi for the last 4 good years oligire gasi ase Miaka ne anyariko bageko era bono akanyolera uyumbe akatabunga aira masakaraya se gasi ase company ye mai gagusi akaira masakaraya ase company yo Kiraira masakaraje se company yo company yakagenda kori go interview akaita buya kanyorango musubati ne role boss ase company yo last week musubati yakamatainga goika onyorega simbuya onyorekerege ntombya kini goika bakoro bwanchani amaye komwa egasiria kora koro bwanchani amaye komwa egasiria Gasinengia it's paying 100,000 per month
one conditioning oitira roro oitira interview ya kire one conditioning his boss yaye yoro musubati yamutenga koikara bu mwanchi for the last some time bara koikara bu mwanchi oye ama ko moigasi onye ta ko mwanchi oje kusinya mbao ko mwanchi ni gasi liteyo onye naye kwarengo mwanchi mutegenda boigo mwanchi muligereria onye naye kwarengo mwanchi mutegeri na boigo mwanchi muligereria na kikwarenge gokora igasi ilikuwa ko mwanchi onye ole singelumia mocho mutienyi se kwale otige gasi elia oshuguli kama na shughuli ya ngao lige gasi ende ngaingia gasi nengiera ate ane gasi kwa tobisi yao kore gasi yaingia lakini mone conditioning ngo ikakoro bwanche ne mone boss yao yoro musubati ama ko moe gasi elia ibitu ayo ane gasi ora kore gose okora atige gasi elia ko ba condition ito kwenyara aroro barata kenganje ka kigasi 1100 buna saje nsere nkonguga ya yo bwanche ni obunda chimba kore boroba ate anga ya ncharo ga kesa mangana yo bwanche ni jetingo okora abo igasi enda chintike ayenka yole sanganga monanja sensemo ya YouTube nde live gano dikira ujumbe yaro na bangwa nsoma sembeo alisi yote na waja awachane na hiyo kazi. Mungu ataleta njia nyingine, only akutumaini Mungu. Sencheri ngamune yo mwancho muligenda boigo mwancho muteli baba ku Global Radio karunge birengeli bya usanganga monanje. Kirange simi 0753241889 0753218889 0755585375 kwa nanga monanje. AJRFM hello. Hello. Yes, hello. Yes. I'm Juma calling from Mombasa. Nimeangalia hiyo ili mangana yeye mbele asilimia Global Radio. So, naingira ngoja nje kwa sababu it's by the fact that all my work on it. The mnonga mungwana ulienda kwa more than 4 years. Only almost part of my that for only 100,000 per year. Mungwana kwa era mai sio mai ndangu kushika mai. Ningona kufuata mimi kwa then it's only 5 minutes that providing coffee and water. Yeah, bueno, I no como guarda por pero que de 5 minutes ya corro a tirar ahora. Asante sana. Bueno, la cosa venga a saber cómo no play. Asante sana. Network ya nigere mbele kina temire ku understand kidogo. Tumebirenga bya ombiri. Network ya my friend, my brother kutiza mchama Mombasa ga nigere mbe namo igwete buya. Timate birengeli bya ombiri bisanga ngamo nje babel dam kitu bagenda ko cinga ibamori ni bitu bagenda ko cya. Mwana uratemo timate ngaye, mwana bwatandi timate ngaye. Negasi yora chokole ko senegasi yora choti. It takes 5 minutes kwenye ole gasi yo. Ine birengeli bya by the way. Jerema ori na untide. Ine birengeli bya my brother from Vizuri cha Mombasa gari. Ebya ombiri bi. Karunge birengeli bya senchira ya bene kima kuruna jerema ori na tata yanga. Yeah, it takes 5 minutes by the way kwenye ole gasi 100,000 per month. Ebya ombiri bi. By the way, mbara batara igwe story ena kieno tideka niko chiko Miaka kima no tideka na 50 itatu na isano na bire chapa tokire igoro yechinsa isano na machapa na mubaso akunyuringa ba Global Radio we have to call live streaming services aigana se togocha asomo yigo kerkendo mwancho muri na bayigo mwancho mutegerere onye kogwate omoyiga bwenyangi no bwato omoyiga we birthday no bwato omoyiga ase kanisa garia tutomo yigo obeko asembeo osase live asensema ya YouTube Facebook na bayiga sere date ya ba Global Radio one ebyonsi pingo bikora tolege tokora ngelingo gutwa kiresimi wetera se namba enotisa nobere eyamo isato isano bere inye isano inye 0713 745447 na bayigo aba Global Radio app para bakanyora asensema ya Google Play Store na bayigo asensema ya App Store. Ruoti ya Mombasa tayanga it takes 5 minutes kwenye ole gasi yo. By the way, it only takes 5 minutes. No more than that. Yo seke mwate amna no. Siwezi fanya kazi yo kazi na ikaya tena acha hiyo kazi kwanza ikae kidogo.
ande mara moko ngene liga to mate nga gasi ko ikamokore ngakirange simi 0753241889 0708585375 sanganga mwana chakandiri asensemo ya YouTube novo konya kwa kombekera ro ase ujumbe yao elinkira mna bekira asensemo ya YouTube tunyoka asensemo ya YouTube nyoro koitara bagusigilo bari like subscribe kirango ujumbe ya ro 0753241889 0716059823 asensemo ya WhatsApp novo ngakire simi elinkira mna bekira kabna bokwana mwana asensemo ya live karunge birengeli byao ino musae origire gas for the last 4 years origire gas ase Miaka ne anyarko bageko era na ndega sia nyarko bagakorigia by the way ya mubolire lakini wana moisonde last week akaegwa lirube agende se company ya maiga kisi aegwe gas akagenda se company iyo akorigo interview agaeta kanyore gas lakini wana nyuma atara kore gas iyo e boss yaye oyoro muswati akotenga my friend my brother gas ne roro wa interview very nice gas ne raiga you earn 100,000 per month lakini I have a condition oikora abo mwanchione otora koro bwanchani mago ko egasi iyo umro akamutenga akakinga sometimes ngene kana rengere actually and I think Sunday na mwaka tuzima mde kwa rengere ini umro yakoboli na kitoko mushauri ande akora abo mwanchioye anyore gasi 100,000 per month egasi ngia gosatige gasi iyo anyina ina kwale gukora 0753241889 inotisa no berisa no stobiri nyamo isa no stosano stokianda sangango amona inche wai wangu ni deni mungwana naraiga kuri Mombasa erote birenga it takes just 5 minutes actually less than 5 minutes konyora egasi iyo timaitingaye na kwale ukwana ochakoro kuna I have somebody here and bwato montaga somo tandao yonda kwanere nguna kyako tebe birengeli bya mbiribi birengeli bya nteko ngambiri byebi naraiga ndo chenga naraiga unmute your microphone unmute your microphone chenga kwa to kwana senchera beneke ma hello asante sana linkira mna bekira kabu mwancho mulina boygo mwancho mutegerere nyoka sensemo ya YouTube chimesmesi ndo chendo chane chinge kigima by the way chimesmesi ndo chegane chinge kigima chimesmesi chane chinge kigima kandi likera sensemo ya YouTube tukwanira ro kana sensemo ya YouTube tukwanda ro linkirere kabo montikera ujumba sensemo ya Facebook kwa ni kombera kong kunya ko bagin ko nyora chimesmesi chaino iko tafadhali linkira mna bekire kabo ga nyebwati link yo Alice Moturi togenda sensemo ya YouTube montikira ujumbe chaina ro link na bekira kabyo kwa na live link ya live nerega buga na bogocha uklikie link yo etunya ko bato sangama naye sensemo ya live boygo inyoni na tira matira intesi mechigo iraiga tira intesi michaite chigo ire kegema karungo ebirengere byao sangangama na inche 0753241889 abuna sensemo ya Facebook abuna sensemo ya Airtel la sensemo ya Safaricom otona watera 08585375 nabokorwa ebirengere byao asenchira ya beneke mu mwancho muligereri naboigo mwancho mo tegereri gwaba gusi Global Radio nabo sangamo na inche ontabinga how can you go about it na ki oranya ko bagoko genda asengane ngabunejo alisamenya and by the way ko ikasa nsemo ya YouTube kindly so wanja kwao like and subscribe etinya ko batoko nyora ebirengeli byao ase enchera ya bene kigima mwaka mzima wai wangwa tenda bwate simire ngunga kyoyera ko tebirengeli bya mbiribi 532418 chakira 07 tebirengeli byo mbiribi EJRFM hello EJRFM Hello. Yes. Ninataka kushauri hivi. Nani kwanza tunaongea na nani? Naongea na Naomi from Kumu. Yes. Mimi nataka kushauri huyo mwanaume hivi. Number 1 amesoma. Number 2 alienda akafanya interview akapita.
So nataka niseme asifanye kitu with condition. Usikero ukifanya kitu with condition baadaye italeta shida. Pia huyu mwanamke akiwa bosi hapa kwa ofisi, inaweza kuwa huyu si mwanaume wa kwanza kufanya kazi kwa hiyo ofisi. Maybe amekuwa kila mara hivyo ndio anafanyia wanaume ndio anawaajiri kazi. Kwa sababu mwanaume akifanya hiyo kazi with condition, itafika wakati upate huyu mwanamke ako na wanaume wengine wapigane, apate mtu amempiga vibaya na amepoteza maisha yake. So asione pesa ni nyingi ikuje kumletea shida. Iva achane na hiyo kazi kwanza. Yeye awachane tu na hiyo kazi. Asante sana mami. Mungu atampatia kazi nyingine. Asante sana mami. Nashukuru. Tena najiuliza asenchire ngabone yo mwanchu mulgena bayigo mwanchu mutega ndatakara bagusigla badeka umbone kyomo guse bakondo ko mwana bagituto fidel somingo muchoni nyana bakonyora ko bakobeka ukorali kwa wime ya HRFM asenchire abene kimwe ko bwata byasara binde byonse nabako bekora lime ya HRFM matinga ebirengeli bya umbiribi asenganeye naye kwalenge koteba kuna Nelson atande yote abuna wacha hiyo kazi kae kwanza yako kuna Salome Kemtonyo yote ana wacha hiyo kazi kae atane sana ataona hiyo job ikae juu boss yake ni kusambaza ugonjwa. Asante sana Emi Nyaps, linki iko hapo, linki neregabu Emi, linki neregabu na bokotika ujumbe ya Roro kindly na nakora nsemo ya YouTube linyoranga na boko like na subscribe. Iliko koba kogo to tigira ujumbe ya Roro na bokoba na into chinga kichonsi chinga kitole ACMBO. Atanga bagusigilo radio kyombweke ne kyomo ugusi birenga bya umbiri. By the way ngiro resto liye ayo musbatyo no musacho yomo oligirega for the last 4 good years lakini bono asaikirenga ne rio nyole legasi eyo e condition irunga ne ringa koika bakoro bwancha na boss ama mo egasi eyo egwakana 100,000 per month ebirenga bya umbiri ase engana enga una eyo. Hello. Hello. Okay, hello. Koranga. Hello. Yes. Yes, sina kiabo. Mbia. I think you are echo nere kubo abu. Na no chengambiere. Ngeta kalio mana. Asante sana. Asante sana. Tume virengeli vya umbiribi 5324188 na uchake na 07 karunge virengeli vya utabingonga na ki by the way. Maite Kenya imna mroche bintu bideiga. Kenya maite bintu byomete sahi sana Kenya bintu bisaregete. Abantu na bange sana by the way. It seems ni simu tu unachukua kuna linki iko hapo Eminyaps sijui kama unaangalia SMS. Eminyaps sijui kama unaangalia ujumbe. Kuna katika ujumbe hapo kuna kuna link iko hapo kindly unafinya hiyo link, you tap that link unakuja onea ama simu yako ionyeshe SMS. Asante ngabone yo mwancho muligenda bayigo mwancho mo tekale baba gusi Global Radio. Wai wangu ni deni wakati nakora asembe wakati wajina maya urina untiri. Asenchire ngabune yugo mwancho muligenda bayigo mwancho mo tekale baba gusi Global Radio no chenga jida ikanigo chikomnyoka kigema jida ikachanigo chikomnyoka iga. Asenchira ngabune yo mwancho muligenda na bayigo mwancho mo tekale baba gusi Global Radio. Birengeli bya umbiribi karunge birengeli byao link nega banabe kagabu na bokonya kabokonye follow ti lives nyaka batokwa na muraye asenchira yeyemo HRFM. Hello HRFM. Hello koranga network ya eteyo
tena najiuliza. Labda eminyapsi simyaona erebu atomo chando. Eminyapsi simyaona erebu atomo chando. Kindly check on your phone. Tena najiuliza. Senchirenga mune yuo kwa nangamo na jisanga ngamo na inche. AGRFM, hello. Hello AGRFM. Hello. Nakoranga ya mwangire network ya mwangire. Birenga libya ombiri by the way. Abange by the abange baitonko ira barenge gasi. Tima tinga nkimo we pretender. I don't know why you are pretending. Jida kanda jinga chiko mnyakimo by the amba jida kai komina yemo nyara ko bagin kurwa sembeo. This brother of mine akanyeta igwe na kimoko mu advice. Umanyete mbuya mu advice by the way. Tama dingi abwenta kokora tama dingi atabwenta kokora. Enendu by the way. This is a friend Oberika Korigas for the last Oligrigas. Last week yaka Chris Miatunga Yegas Neraiga Chungo Chama Masakarao. And I got Yamama Sakaraye. I apply gas, Yakarangel interview. I Koregas Buya. Might take out a linkian and get also at my linkian and get also. Timaitena killing kiane kuanga koso and then a producer and those area timaitena killing kuanga linking buyere. I don't know why. Let me try it again. Linkiane buyera ige linkiane buyere mami benta linki ko sawa. Linki nera bana bekirega live na bwaka na boko bate linki tinya ko batoko sangamo na ya sentra masemo. Linki mbuyere kigema yigo na bogo cha live tinya ko batoko na mara sentra ya bene kimu mancho mugenda bogo mancho mutegerere to kwa ndenga nere kaya kidogo jide karo chinga niko chikumnyoka ntakete oliogo cha sembe abo mwango kidogo elituma korona kitokora ebinto ase ebirobuna ebya bono hello tima idinga bono kwa nyigure bia na ko igure bia. Asante sana bono so takora chinsa nigo batanga bia monolitangan na nduonte bengo manyite yo mutana ko basa onse ke kweli ngeke guys no nukaki ko kore kebe it doesn't take no any minute kebe kero monta kore kebe kera jisa ko dike ko mondo kore kebo kore lakini again tuye ko kwanga consequences engeria ibe byakora gobira amenya so bugo wae kwikakana nakara. Yes. Again tongere ngabono rengeri yankunga onchira korego. Ngari tuba kwenda gukiro kinya segasi yiga kumuigereria ororanga egasi no na enyore tabantu bare ni qualify of course na ko tinta pingaita na bande morbete ni ndu yange ekere tenga ne pago sandon siara ara toke ono muntu utabu tigante bega umunya sira iga koba umusomba guria worio omutenenerete umuntu igara abo umusomba so bugima bwaye bwensi bumuswati wonye ga teto busura so bugima bwaye bane birenge bya mbi ko mwanjera igara ya mwana ya tabangana ki matuka ya belde siko okure ya onorende nyasa na bwati njira abana baye bakoragere njira atara kwimitinyi yete and nyasa na cha ite the right merememia kende yonsi okonyora so bwa ma senjire tali endonge ande go ja ko gesiria asenjire tali endonge bwango sa igondo chenga bantu no mdade ba si ya Kenya bantu babulire meremo pandemic ya chira bande ba utiru no entali pono rioka ankuru kare pandemic etaracha abantu ngukora barenge skulu babera isiko myaka 5 myaka 10 myaka makumuntu twarora nunyurete mu akwanete gore graduate gite akonia akora mali mwatore tere megani go chago twarore buna abantu bacandi gite basomete kweli babwa certificate bagachite nyoma igo oitari yaro mutangani na
kero kende egente kyo ara na chokora na gumasimambio goteba ng'omonto yuma etete yaro na chire na maite kia kore birenge bia yaime na igwa goteba lakini rende ina smart ya bwate kia na chiteime birenge rimbiringa kende yonsi ara akore nigo ara chokore bireti gochumotwe na egente kenene uno mtaruro gotengelinga taria gwika gukorera kengeri ndio mone ndakwana ngelinga gotaria gwika gukorera oyo no mundu naririte yuninyu no yale kobanga naye gwike ni gwe injira teriyo birenge ibira gwanchire ngokore igo kumanyite ngasi kwanyore ta sinjire tari yo boronge igombu yoganye na oire getambo kirekirekia abantu bona abumba kwenda kuruzi gwemeremo ande bono mundu bona tagwana etiko kiraigo ekiagera uno bobe bokogendera se society muntu buno yabwenda kwenda atebenga yena etete muswati ona antebetiga asinginje tabi arinde tacha gukorera abandi amotebinge tabi enembe onyeta kuigwa amwire mutu atebe rinda abantu bakurumaiga bakonye ine birenge biana na bwata na Jeremiah Orina Ontiri Jeremiah Orina Ontiri ate banga kurtinse mochiaga ria Texas ate angere aya ate anga ate angere ta konyara asante sana chimesi menchira igangote kwa ligeri kidogo kuna benta ate angere link ye yanga timaye tuwae asante sana Alicia ate na nyasaye na range SMS ya Alicia kyagoteba atenga nyasaye ta kwa omonto amatemwa aitanetie eke gose egerenga goso kwegena kwaye tiga nyasaye amo chinguru mbuya konyora obogima bwa kare na kare kubwa konyora amaya yense osirie obogima asenchire ngabone yo mwanchu murigendo jengide kambwate gani nyanya kabango koromorobere ndochega iga Alice nasomera SMS yao SMS nasomera iga tukuna Emi asante sana Nelson atandi nasomera SMS yao ndochega iga studio kora kene ontenga mba inyorigoro ya Abuga Hotel ndochega jidega chatigire gani jidega chinke kolenda bono ndanchi kora kai garabo kumnya ko Abuga Hotel wanyolre ndagera yao ase amagoli alense kimu mwancho murigenda boigo mwancho bategere Abuga Hotel ni kutoka sepale kurukisi kugenda Nyamira barabara sabu no konyora Abuga Hotel nyoranga Abuga Hotel by the way tenga Abuga Hotel ni kutoka sepale kurukisi kugenda Nyamira barabara sabu no konyora Abuga Hotel elionya ko konyora chindagira chiao asama goli alense kima nyoranga Abuga Hotel anigo ebwata bakorwa kerengo kigoro asama goli alense kima konyora chindagira chingo gusionsi pe ime Abuga Hotel gali ne kerokena bakonyora ndagira abukuma bobori no konyora bukuma boli obora buya iga na bakonyora ngoli yawe boli asege sanda siringe 50 litoke sani emyemo na nemba cha kuburaro asu wakana siringeli weyemo obotukobogima baro basere sai ga batare gunga nsoro kitwarenge kwanira yuri kwamboka tware kwanda igoro yo musawa yo morega iga munyara kabaka kuriye ga for the last 4 years Miaka ne ya elire kindende bwango iga some 2 weeks akanyoranga onyorere rube kurwa se company ya maiga gusi agenda ranya kabaka go apply gas ikira apply tega sigara se company yo ya moga gusi karangere go interview akora interview eri ya ebuya na indaga eta One kiraeta oyorenge boss musubati akamutenga ko ikabakora ubwanchira monera makomo egasi. Ono mura akamutenga tikanda gena ndengera limayo chakota ibadai. Kamatigache miaba usigilo boredia asomoro kuna story yangu. Chako batoko kwa natomo ibirenge lingana kyao kora kogenda akora ubwanchira mu musubati ule boss yaye aigwe under 1000 per month. Igasi yokoba nige kwa 1000 per month. Usenigo agotige gasi yalige gasi ndenga. Very frustrated because for the last 4 good years. Na kware okore gas kware kugenda okore gose gugotige gasiria.
enda mnyoka kidogo chenkinya konyara kwa bako kurubira ngeli bya sensemo ya YouTube na watu wanaitwa AGR News abagusi Global Radio sensemo ya Facebook abagusi Global Radio like our page enda sensemo ya Google Play so tokera go tira serie yetu abagusi Global Radio oyorenga abagusi Global Radio is the only hybrid radio station asoko remero tokola temero bali chinsa meronge bere naine asoko nyaka bako nyorobo semye bwe kerengo keigoro ase ogotegera radio Jared Nyamboga tana enjoying the show kurtisa mocha Westlands asante sana tumetinga Jared Nyamboga birengeli bya ombiribi Nyuranga seli botaka no murulugo kirakeli tukuli iki asole chakira chinsa ye chamambi wika chinsa isano na ibere cha mobaso asonya kwa tokumera na twasanga twakosoli tonya kwa togo semania toba chira undi sta round tani o chaka chinsa nya wika chinsa isano asonya kwa togo sanga to na unga iwa so ire gas kurunga yore kibago chakira chinsa isano nenu so wika chinsa isano na moto nya kwa togo so asensa myo kodegerie ke ba minte kibago kodegerie ba minte mere monyo kolega tubuga tika sino tonya kwa togo chekerie gas mimi aba kusiglo radio abo twako ali bali otanga segasi yao nya ko monto ko konya segasi yao onya ko kusanga mono chakira chinsa isano na moko wika chinsa isano na ibere asensemo ya story yangu sensemo ya story yangu na secreto nya kwa tokumerana twakwana twachangia mangana bera toiga twachangia magora mangana bera toiga tonya kwa tokukwana ngana ki twakwana bera twa na ki mangana ki ali bagenda togwetera abantu baito mangana ki ali bagenda togwetera tonya kwa tokora arigiria mangana twaranga mangana kiria abantu baminto bagwetera bana sensemo ya story yangu tonya kwa tokora ringa mangana kiaria wai wangu ni deni asenchirenga bune yumu anchu murigenda boygo mwanchu mategari baba gusiglo po radio wangu ni deni senchirenga bune yugo mwanchu murigeli linkira bana bekirega bana bagusanga mara senchira ye maseyamo aho tukulia rero nigo abajaji bana chebina barase kigambiro kukwana ukwanda gero robot rwa BBI robot rwa bero kukwane robot rwa bero kukwandu for the last sometimes now robot rwa nyaka baro kukwanirwa aba Kenya banyarko bakuru birengeli byabo igoro robot rwa BBI na inde bono nigo litukulia rero nigo begete kambia sense media eliko nyarko ba kukwanira amangana yo akoro kuna BBI nabo igo chinga kiecho nigo muraibekia ya ODM Raila Odinga mono muraibekia magia UDA bagenda tako mu Rwanira Martha Karua bagenda tako mu Rwanira musabati Martha Karua ase baranga ngo bawo korosio mungano nere asenchirenga bune yugo mwancho mutege Rose nyakwara yabna that's temptation tiga atige aganye ngaki ya omonene iyo nemeremo ya shetani Nochenga sina chane changalire gaga ni deka bire chabutukere goro chinsa isano na bire chabano baso chinse chine cha Afrika ya mocho mwancho muri na boygo mwancho mutegerare Kuna watera usidanganyika watera wajira maya urina untiri by the way Kirokenda onyo wateta watera wajira maya urina untiri Mko enda sensemo ya YouTube Senchirenga mnina wako enda sensemo ya YouTube muri watera Jeremiah urina untiri sensemo ya YouTube ulinyaka bako nyora materanga buna yo watera uno kwesto begete mwaka mzima na bako nyora sensemo ya YouTube tunyaka batoko sanga ase enchira ya beneki mu mwancho murigerere na boigo umwancho mo tekereri baba gusiglo radio Timesima sinjira kante kora so mabire to iganya ko bankuru mbaga ko kuna Alisa menya ko tebaiga Ate ange gasi tariga singia asante sana
Asenchire ngabune yugo mwancho murigenda bayugo mwancho matakari baba gusiglo bredi ngwana sisema ya YouTube nsoma ibiri sato. Ino chenso mdu maiga ndo tenga biro byane maiga byahikire. Kurena nko nyolinga nyote ko nyore application yetu ya bagusiglo bredi kwenda sensemo ya Google Play so download the application yetu ya bagusiglo radio. Edo nyore emirobreto asenchira ya benekima. That's the only way Satan uses nowadays to for God's children all over the world. But the children of God will never allow the devil to use them. Yakuruna Alice Nyabata, asante sana mami. Jared Nyamboga tena wale mmoja mmoja, asante sana. Osabanga ango sabanga nsokuru mayako ranga ebirobiana bya ikire. Nyuranga litkulia ankyo women crash wena zirenga toromera na ndebo iga SMS ye. Tunyaka batoko gosoli, tunyaka batoko kwana, tunyaka batoko semmania. Leo nilitko litangania kiraba judge bali bara senseme aliko kwanira igoro ya BBI. Sasa wewe nduguya. Ara ukumetinga matera inko binga imonongo nyanyora. Ya kunyolinga matera yoko enda sensemo ya YouTube galia. Yesu atakapo. Oligi Jeremiah renown tire. Goze renown tire. Amoko nyora bwa sensemo ya YouTube nyora matera yonyaka bago seni kwa senchira beneke. Tenda irana sembe onko manyabira talia na tuwata kali tukulia lero magokora murobele tomena litukulia ankia sumuruguru kuna seria obotaka women crash Wednesday tenda otiro kotero kwa Jeremiah urina untiri o seseni we asenchira ya beneke mu mwancho murigenda bayigo mwancho mategerere sasa umerudi sencherenga une ya sencherenga une ndo chinga tideka niko chikomnyo kegima igebiro bya niko bikomnyo kegima tumese sinjira ya chunyo soa korokuna Caroline mesmes ya utindanye bwata buya Caroline ujumbe ya utindanye nyora buya ujumbe ya utindanye nyora buya Messi ya tinda nyora buya ikona bogo ndikira ujumbe ya buya asenjerenga bune yugo mwancho murigenda boyigo mwancho mutegeri baba gusigilo radio rocenge biro nigo bikomnyoke biro bya nigo bikogende SBD Teronkora ya wajana makuru kuna nataya ajira by the way timatinga kwa nyakora Teronkora ya wajana makuru kuna nataya ajira akuru kuna akote anga Yo job kwanza ikae wapi kazi na mapenzi Tena gasi amanobu anchani tirika kora miremo kwera nanda sembe kigesi nikirosyo tunyaka batogo sanga ase enchira ya beneke maseseni kwa kwera nande bamanyabera talia na tuwateka eliyo nduma igatomera litulia ankyo Unasikiliza Inalipa live Abagusiglo Radio.com. This is the
place with the consistent music you've grown accustomed to. 24 hours a day, 7 days a week. 7 days a week. This is your location for maximum music. Kunogotera wa Jeremiah urina untiri kuna taya ile kimanko irana ndenka na otengo gotera uko kugenda sensemo ya YouTube by the way oche kine kona ko YouTube Jeremiah urina untiri gose urina untiri mwa traba kumenyora wetera urina untiri na mukodi ka Jeremiah urina untiri baro bago tanta ni Jeremiah budara Jeremiah urina untiri ni kontiri ribaroro ndo chumwano kaunta ingano urina untiri bono mukwa ndo liko urina untiri sensemo ya YouTube nyonyora matera nanda ko terongoro by the way ko ikegima kanira toro kwa nando message nyo soa igante kora soma kegima otanga edinkire roma te yansumbu yanga ko soa ndo chika yakoro kuna Carolina tena wacha ikayo kazi tena tafuta kazi kwingine Juma penzi na kazi aziendani juri kwamba tena juu ile siku hata muhitaji tena akatae atamfuta kazi so hiyo kazi ikae tu atafute kazi kwingine pale. Asante sana ndo biro byandiko bikomyo kegima ko ndera igabira tonda ikora ko nyoria bayoso akuruma iganko nyorina abagusi global radio application ko nyora sensemo ya Google Play Store ko enda sensemo ya App Store kali mwancho muri na bigo mwancho mutegerale abo kwanda walwa simchikuru kuna chi app phone abo Nancy Monyenje Jeremiah urina untire Buzzard babo Zado Kenya mu Kenya ko enda sensemo ya App Store kali download application yaito ya bagusi global radio edo tunyako batoko sanga asenchera ya bene kigima remember ro bwa simchikuru na chi app chi Android phone cha kawaida bana Opel Technol Samsung ko enda sensemo ya Google Play Store download the application yaito ya bagusi global radio tunyako bako nyore merori yaito asenchera ya bene kimo mwancho burgerale yabo yigo mwancho mutegero bagusi global radio tenkwa na birato iga ko banyigo ya live streaming mayakuru maigano chenge biro bya nega iga na itani na inde Terongora baada na wote byo kungao kujia wajira maya urina untiri kiona gotero kuligo koro ulikuwa moto sana kiona gotero kulikuwa genda ochia terongora kuya sana tima yatinga kaikwa minyo kako chyo gotero kulia I'm trying ko nyorando chenga konyorire terongora mtetora tegera kidogo konyorori na unsema ya YouTube pasi nchirenga mune Carolina karbana korora asante sana korana ngo tabigo live streaming maigo soka kurumaiga usitanganyike usitanganyike
yako. Siku hizi ni za mwisho, zimekaribia. Usidanganyike ndugu, chunga imani yako. Mbona ulikuwa moto moto hapo mwanzoni, sasa umerudi nyuma, chunga imani yako. Wengi wameiacha imani na kudanganyika, wamemsahau Mungu, chunga imani yako. Wengi wameiacha imani na kudanganyika, wamemsahau Mungu, chunga imani yako. Mbona ulikuwa moto moto hapo mwanzoni, sasa umerudi nyuma, chunga imani yako. Sasa wewe ndugu yangu, tukaze mwendo. Yesu atakaporudi, atukute tayari. Sasa wewe ndugu yangu, tukaze mwendo. Yesu atakaporudi, atukute tayari. Mbona ulikuwa moto moto hapo mwanzoni, sasa umerudi nyuma, chunga imani yako. Hata kama ni magonjwa, omba Mungu wako. Usifadhaike moyo, chunga imani yako. Hata kama uwe njaa, omba Mungu wako. Usifadhaike moyo, chunga imani yako. Mbona ulikuwa moto moto hapo mwanzoni, sasa umerudi nyuma, chunga imani na kudanganyika, wamemsahau Mungu, chunga imani yako. Mbona ulikuwa moto moto hapo mwanzoni, sasa umerudi nyuma, chunga imani yako.
Sasa wewe ndugu yangu, tukaze mwendo. Yesu atakaporudi atukute tayari. Sasa wewe ndugu yangu, tukaze mwendo. Yesu atakaporudi atukute tayari. Mbona ulikuwa moto moto hapo mwanzoni, sasa umerudi nyuma, funga imani yako. Hata kama ni magonjwa, omba Mungu wako. Senchirenga mune yo gotero no wa Jeremiah urina untiri no chenga ibiro bya naiga bya myokere ndaka kubankanya arita kama link ro bado na tenga genda sinsemo ya YouTube, like subscribe sa YouTube channel yaye urina untiri nyaka bako nyora materanga unaiba matera manso matera maya timbo atikiambolia gena tenga ba kusiglo brother, we do what we call live streaming services. Ngeke go stoko live streaming services sasa audio tamanyiti live streaming services na se ko nyoro mwancho muri na bago mwancho matakala nyako bate function no bate mo gonde bwensipe aba no moyega bwe nyangi aba no moyega bwe matanga nko bale. By the way kwa nyoranga abana ba minto mbaro ro baltin sema chada yespra bana ba minto mbaro bale gali doa Qatar bana ba minto bale Minnesota gali USA batanya ko bawe kana samatanga one ko bera rais nyorenga no bwate mo gali se kanisa no bwate baby shower no bwate me birthday me ga ngabne yo no chinga yamwe boygo yo nege ko era bantu no bata ikirana bonsi no mbwenda nyobe kembeo one bintu byabeire bwange bintu byabeire mapeme bintu byabeire batanga mapema ambuya ebintu byasumailirie ndo kora keringa mwancho muri nabo mwancho mutegerere okogenda ase esimi yawe yakabako turangeri gwetera ase number 07 13745447 enoti sano ibere eyemo isato isano ibere nye isano nyenye isano ibere ine nambo turangeri nere tunyaka batongo sangamo nayo tutokorera mirimo asenchira yabe nekigima ina na bwateri tukulia rero na bwatande tumeli tukulia ankia somo rurungu no yokurukuna serio bataka chakrenye chamambia oika isano ibere chamubaso kubate story you wanna share with us nabo share mwananchi wetera se namba yesi miyure yane 0716059823 0716059823 yamuno namba ko nyora wetera gabo nyako batoko sanga senchira yabene kimatimbu atiande seseni watensago seni murubiro cha sembe okurukuna request awa yokora tu asora mwana nka edin mukaya chakira isano ne yemo murunda ko ikai komene bere chamara ko chingo batiga sama ko yo monguru ten saba senie on saberan na chemba saberanie yam kabale link roga cha by the way ka bere pandemic kiro monta kuba malaria kintari corona rende kango to saberane to bekananga sama sabo asenchirenga una eyo mbarikiwe na mbarikiwe zaidi kesho ambimbu ya mapema ambia. Take my